Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Ekonomske minute HRT-a. Ako vam 8% kamate na vaš novac nije dosta, ili ako nemate namjeru postati suvlasnik tehnološke firme, možete odmah prestati gledati ovaj intervju. Razgovaramo o prvoj korporativnoj obveznici jednog startupa u Hrvatskoj. Kelo, prvi nezavisni pružatelj usluga e-mobilnosti u Hrvatskoj, tržištu nudi 3 milijuna eura svojih korporativnih obveznica s fiksnom kamatnom stopom od 8% godišnje, polugodišnjom isplatom i na rok od 3 godine. No, to nije sve. Radi se o konvertibilnoj obveznici, pa ako ne želite da vas nakon 3 godine u potpunosti isplate, možete ih zamijeniti za suvlasnički udio u tvrtci. Više o svemu reći će nam glavni direktor tvrtke, gospodin Predrag Šajatović. Gospodine Šajatoviću, dobrodošli. Još bolje vas našli. Dobro, da gledateljima pojasnimo. Kelo je tvrtka koja gradi vlastitu mrežu brzih punjača električnih vozila, odnosno automobila po cijeloj Hrvatskoj. A zapravo ste startup, odnosno osnovani ste prije 3 godine. Ovako, mi smo prvo pružatelj usluge elektromobilnosti. Kad smo kretali i slagali firmu, onda uvijek idemo od one stvari šta je vizija, onda smo odlučili da u kompletnoj zelenoj transformaciji koja se događa i tranziciji, mi se nećemo baviti proizvodnjom električne energije, to ćemo pustiti onima koji razvijaju obnovljive izvore. Mi ćemo se baviti da ima što manje auspuha koji zagađuju okolinu i da što više ljudi voze električna vozila, odnosno čista vozila. Tako da nam je vizija bila što manje auspuha, što više čistih vozila, prva stvar. A druga stvar je bila nekakva misija pomoć ljudima koji kad kupe električno vozilo znaju gdje će se i kako puniti. Znači, nama je prva ideja kad čovjek ode kupiti električno vozilo, dođe u svoj salon, dobije svog novog ljubimca, sjedne, pogleda, aha, baterija mu je 50 ili 80% puna, izađe van iz salona i šta sad? Tad se mora sjetiti Kvelo usluge punjenja i mi ćemo mu omogućiti da se puni na svim punjačima u Hrvatskoj, na velikoj većini, na čak 800.000 punjača u cijeloj Europi i da dobije na kraju jednostavan račun i jedan mjesečni račun, a ne da mora svaki put potezati kreditnu karticu, ostavljati svoje podatke, čekati transakciju, duplu verifikaciju i sve ostalo što komplicira ljudima život. Osnovna ideja je da je to jednostavno, kao što danas odete na benzinsku, napunite svoje rezervoare i idete dalje, tako je ideja da vam omogućimo prelazak na električna vozila da su što jednostavnije. Dobro, znači, ajmo ovako, radite svoje punionice, a osim što radite svoje punionice, sa vašom karticom ljudi plaćaju na svim ostalim punionicama u Hrvatskoj. Točno. Dobro. A otkud vi u ovom biznisu? Bili ste menadžer u energetici i telekomunikacijama. 2010. sudjelujete u liberalizaciji tržišta električne energije kao direktor Genija Hrvatska i onda 2021. s dvojicom suradnika osnivate prvog privatnog pružatelja usluga e-mobilnosti u našoj zemlji. Šta, prepoznali ste da toga fali ili da nema dosta, znamo da nema dosta punjača, ali kao ajmo probati stvar učiniti jednostavnijoj. Stvar je ovako bila. Radeći za Geniji, tadašnji predsjednik uprave je bio današnji premijer Slovenije, dr. Golob, pozvao na jedan sastanak 2015. godine u onaj hotel Mons na Ringu, tamo oko Ljubljane. I dolazeći na taj sastanak s njim, prvi put sam se susreo sa Teslinim superchargerima koje je Tesla instalirala 2015. godine u Ljubljani. Moram priznati, bila je to ona ljubav na prvi pogled. Rekao sam, aha, ajmo vidjeti šta je sad ovo, na koji način to ide. I krenulo je ono entreprenersko razmišljanje ko je krenuo taj posao raditi u Hrvatskoj. Prvo je krenuo HEP i moram sad javno priznati i zahvaliti kolegama iz HEP-a, jer da nije bilo njihove inicijalne investicije u relativno široku mrežu po Hrvatskoj, elektromobilnost ne bi izgledala ovako kao što izgleda sad. Ona može biti puno bolja i bit će, ali kolege su napravili inicijalni korak. Nakon toga su slijedili veliki igrači poput HT-a i Petrola. Međutim, analizirajući to sa pozicije entreprenera, zaključili smo da usluga mora biti kvalitetnija i bolja. Odnosno, šta nam je bila želja? Bila nam je želja krajnjim korisnicima dati uslugu onih ljudi koji taj posao ne odrađuju, nego ga žive. Entrepreneri, odnosno poduzetnici, to žive, svaki dan misle i to je jedini posao kojim se mi bavimo. Znači, mi nemamo alternativu. Nama to nije 13. operacija koju imamo u našoj firmi, nego jedna jedina i radimo ju svim svojim kapacitetima, svim svojim znanjem i svim svojom snagom koju trenutno imamo. Prvo ispada da ste filantropi. Ja bih rekao da ste prepoznali jednu tržišnu nišu u kojoj se može zaraditi. Naravno, to je cilj,
ali možete to napraviti samo ako dajete kvalitetnu uslugu krajnjem korisniku. Dobro, sad ste odlučili dakle, prodati 3 milijuna eura svojih obveznica. Pretpostavimo da taj postupak završi kako završi i dobijete 3 milijuna. Što ćete vi sa tim novcem? Kad dobijete novac, pošto imamo obaveze financijske prema onim ljudima koji nam ukažu povjerenje, mi taj novac moramo što prije zaposliti da on radi. Mi imamo već ugovoreno novih 18 lokacija, odnosno 12 je novih, a 6 je postojećih lokacija koje ćemo proširivati. Znači, naša firma je do sad prisutna na 14 lokacija u Republici Hrvatskoj. Uglavnom smo na retail parkovima, na 12 njih smo, u jednom velikom shopping centru u Zagrebu smo, imamo nekakve instalacije u Poreču i mi smo naučili i vidjeli kako to treba dalje razvijati. Neke smo već uspjeli agredirati, odnosno podići kvalitetu usluge i staviti brze punionice na nekih 6 lokacija kao što su Velika Gorica, Labin, Pazin, Gospić, Vukovar. I sad želimo nastaviti te i nove lokacije. Drugim riječima, mi smo već potpisali 12 novih lokacija i sad samo dobivamo sredstva koja ćemo odmah zaposliti da rade za nas. Nama je bitno da širimo mrežu i želja nam je čim prije poslovnim korisnicima s kojima surađujemo reći da pokrivamo nacionalno, da pokrivamo cijelu Republiku Hrvatsku kako bi oni mogli svoje operacije lagano seliti sa fosilnih goriva, odnosno vozila koja pokreću fosilna goriva, na električno vozilo. A pojednostavimo to, recimo ovako, vi ćete, kako se kaže, popikati te mreže brzih punjača tako da kažete svakom poslovnom korisniku, evo, s električnim vozilom u Hrvatskoj možete doći s jednog kraja na drugi koristeći naše punionice. Ba da, cilj je ljudima omogućiti da unutar AFIR, nova regulativa koju je Europska komisija donijela, nalaže na TNT koridorima da je to neki 60 km da postoje dostatni kapaciteti. Nama je cilj ne gledati samo TNT koridore, nego cijelu Republiku Hrvatsku i bar na 100 km da imate ultrabrzi punjač koji je slobodan da se možete napuniti. Da nemate onu brigu, takozvani range anxiety, hoću li ja stići na lokaciju, nego da znate da ćete naći u nekakvom normalnom dosegu kvalitetan punjač na kojem ćete se brzo napuniti. Dobro, i sad želite da vam ljudi daju 3 milijuna eura, vi nudite kamatu od 8% godišnje. Kako ste došli uopće do te brojke od 8%? Jeste to uspoređivali možda sa nekakvim kamatama koje su na tržištu ili što? Pa gledajte, ovo je nova industrija koja se razvija i nema puno takozvanih benchmarka, odnosno nekakvih usporedbi koje jesu. Sve je u razvoju. Međutim, imate nekakve kompanije u Nizozemskoj, u Norveškoj, u Švedskoj koje su krenule ranije i gledali smo njihove modele. Ima jedna kompanija u Nizozemskoj, Fastnet, koji je napravio, odnosno njihova regulativa omogućava da kao startup izađu na burzu. To ih obvezuje da daju kvartalna izvješća i mi smo jako puno učili iz tih kvartalnih izvješća. I ono što smo primijetili kod njih je da oni firmu razvijaju na 3 načina financiranja. Prodajom equity, što smo mi napravili na početku, razvijaju izdavanjem obveznica, odnosno bonds, i gledali smo koju kamatu oni imaju. Oni imaju 6 do 7% i onda smo mi zaključili da je nekakav maksimum koji možemo podnijeti da budemo atraktivni tih 8% do kojih smo došli. Dobro, ali oni su u Nizozemskoj. Može li ovaj vaš poslovni model izdržati tu kamatu od 8% godišnje? To naime pita svako ko ulaže u te obveznice, jer lijepo je uložiti i imati obećanu kamatu od 8%. S druge strane gledam, može li ta firma zaista isplaćivati ili će moji novci propasti zato što su oni isplaćivali 8% kamate? Pa mi smo već na neki način osigurali i od prethodnih ulaganja ta sredstva i mi ćemo ih što prije imati rezervirana za naše obveze, kao što ćemo i na kraju pokušati ponuditi ili opciju da ljudi dobiju nazad svoja sredstva ili da ih pretvore u udjele, ali o tome ćemo kasnije. Odnosno, mi možemo ljudima, naš model osigurava tu kamatu koju smo ponudili. Dobro, to zapravo optimizam temeljite na procjeni rasta elektromobilnosti u Hrvatskoj? Procjena rasta elektromobilnosti u Hrvatskoj vam je ovakva. Trenutno imamo ispod 1% i negdje smo na začelju Europe. 2028. godine, kad znam, mi očekujemo da će Hrvatska imati 50 do 60 tisuća električnih vozila. Sad ih ima nekakvih 10 tisuća, tako da rast se očekuje relativno velik. Europa ima takozvanu eksponencijalnu krivulju, a mi očekujemo da će ona kod nas više biti to se zove onaj hockey stick, odnosno prvo ide dosta ovako i onda naglo skoči. Tako je bilo, ako se sjećate, i sa smartfonovima u Hrvatskoj. Tako da
mi očekujemo rast i jako je dobro da se sad u ovoj fazi pripremimo, izgradimo mrežu kako bi mogli taj dio zadovoljiti. A osim toga, razgovaramo i o dodatnim dokapitalizacijama europskog kapitala, tako da mi ćemo se osigurati sa nekoliko izvora da uredno ponesemo sve te obveze i da platimo kamatu koju ljudi očekuju. Dobro, ja pretpostavljam da možda će kupci vaših obveznica ne moraju nužno biti vjernici električnih automobila, nego možda jednostavno procjenjuju, šta ja znam, imam slobodnih sredstava, mogu ih držati na računu u banci ili mogu uložiti u državne obveznice, a mogu i ovdje dobiti 8% godišnje. Međutim, tu se postavlja onda drugo pitanje, a to je, do sad su korporativne obveznice uglavnom izdavale velike, stabilne firme koje imaju dosta godina iza sebe, nikad nisu bili startupi. Startup je rizični pothvat nego obveznice nekakve velike firme. Dobro, kako to, nije bilo zainteresiranih fondova da uzmete taj kapital ili ste se odlučili, što, demokratizacija disperzije vlasništva? Što? Dva su momenta zašto smo se na to odlučili. Prvi, venture capital fondovi u Hrvatskoj nisu tako snažni kao što mi bi željeli da budu. Da. Oni su uglavnom skoncentrirani na manje pothvate koji nemaju kapitalno velike investicije kakve mi imamo. Njih uglavnom interesiraju razvoj nekakvog softvera, manji broj, odnosno puno veće investicije u manje zahtjeve u smislu kapitalnog izgradnje i velikog broja sredstava, a uglavnom je to softver, to je danas moderno. I s nekoliko smo venture capital fondova razgovarali pa su nam rekli da ste nam bar došli ranije pa bi mi to možda razmislili i tako dalje. Drugim riječima, znate, kad radite nešto prvi, kad taj evanđelizam gurate, onda imate taj efekt da još drugi nisu toga svega svjesni. Zbog toga su venture capital fondovi, ajmo reći, nespremni i mi nemamo u Hrvatskoj infrastrukturalne venture capital fondove koji vani suportiraju ovakve projekte. Da, nažalost, iako ne radi se o, ne znam, jako velikom iznosu. 3 milijuna eura je realno u bilo kojoj industriji koja kreće u nekakvu ekspanziju, pogotovo ako ima nekakve infrastrukturne zahvate, 3 milijuna eura vam ljudi potroše na 3 kuće koje naprave. Da. S druge strane, nama je bio cilj, kad smo išli sa ovakvom obveznicom, javiti se onima koji troše već novac kod nas. Nekakav naš community. Od 10.000 električnih vozila koja su u Hrvatskoj, mi imamo 3.000 registriranih korisnika koji koriste naše usluge. I nadate se da će oni kupovati vaše obveznice? Upravo to. Mislimo da je fair onima koji troše novac kod nas, a nama trebaju sredstva, ajmo onda ponuditi njima da i oni sudjeluju u našem razvoju i da oni nešto zarade. I tu dolazimo do toga da je ona konvertibilna. Dakle, neko ko ne želi nakon 3 godine da mu vi isplatite, vi isplaćujete polugodišnje samo kamatu. Točno. Nakon 3 godine glavnicu. Točno. Međutim, ako čovjek ne želi da mu se isplati glavnica, nego mu se u tom trenutku učini da bi on možda mogao zamijeniti za udjel u vašoj firmi, on postaje udjelničar. E sad, zna li on unaprijed koliko će on dobiti udjela za pojedinu obveznicu? Je li to brojčano izraženo? Ne znam, 0,1, 0,001, 1? Nismo išli u taj detalj, zato što su nas savjetnici rekli da ne idemo, jer stvari će se mijenjati i oni su nas savjetovali da je puno kvalitetnije ljudima 6 mjeseci ponuditi tu opciju prije. Znači, naša je obaveza da ju ponudimo, mi ćemo ju ponuditi. I mi smo spremni čak od toga da 100% ljudi kaže mi želimo ostati, mi želimo udjele. Šta će vam onda ostati od firme ako svi uđu unutra koji su kupili obveznice? Pa neće to biti tako veliki dio poduzeća, zato što bi trebala vrijednost jako rast. Kompanije slične nama su u Europi jako brzo rasle. Ti portovi koje oni izgrade se valoriziraju jako puno, zato što, pazite, vi ste jednom zauzeli lokaciju. Mi potpisujemo ugovore na 20 godina. Mi ćemo 20 godina ostati tu i prihodovati, tako da to financijaši jako dobro razvuku nekakve velike brojke, tako da, evo, mi se tome nadamo i zbog toga taj posao i radimo. Dobro, ono gdje ljudi mogu biti skeptični ovako. Dakle, ovo je zapravo nije javna ponuda, nego ste iskoristili mogućnost u zakonu. To je nešto otprilike kao private placement, odnosno nije potrebno objavljivati posebni prospekt, uvrštavati se na burzu. Međutim, postavlja se onda uvijek pitanje ljudi koji kupuju te obveznice. A to je, ja kupim obveznicu i ja sad planiram na 3 godine otprilike imati ta sredstva angažirana. Međutim, ako mi naglo zatrebaju sredstva, kom ću ja tu obveznicu prodati? Naša je želja čim ih listamo na SKDD-u, da ih pokušamo, čim ih objavimo i izdamo obveznicu, da ih pokušamo listati na Zagrebačkoj burzi. Tad ćemo napraviti prospekt
i javiti se, pokušati listati. To je plan sa ovim obveznicama. Znači, prvenstveno želimo ljudima ponuditi tako nekakvu likvidnost da oni mogu obveznicu prodavati, da ona bude likvidna, listana. To će, sad se vraćamo na početak one priče, to će nas obvezati da dajemo nekakva kvartalna izvješća, da ljudi znaju gdje smo, što radimo, a mi već, pošto imamo 10% firme prodane našim prvim udjelničarima s kojima smo prikupili seed round, mi to već radimo nekakvih 15 kvartala. Tako da mi već šaljemo kvartalna izvješća, što ćemo nastaviti raditi svima koji kupe obveznicu onog momenta kad ju listamo na Zagrebačkoj burzi. Dobro, uvrštenje na burzu je samo jedan od alata koji pomaže investitorima da lakše mogu raditi sa tim obveznicama. Dakle, ovo nije bila javna ponuda, niste trebali dobiti blagoslov HANFA-e. Međutim, vjerujem da nakon uvrštenja će vas oni budnim okom promatrati i dalje. Naravno, dapače. A gledajte, mi ćemo prema naša veća obveza, ne toliko HANFA, koliko naši ljudi koji nam ukažu povjerenje daju novac. Na kraju krajeva i mi smo suvlasnici te firme i mi ćemo dati sve da ona najbolje radi. Mi ćemo investirati taj novac čim se investira počne nositi nekakve prihode i to je ideja graditi mrežu, opet omogućavati, vraćamo se na početak na ovu našu misiju, da ljudi koji kupe električni auto, da su sigurni da će se imati gdje puniti i da će se puniti. Znam, vi gledate s jedne strane, vi gledate sa strane same firme, tvrtke, kompanije, kako god ju nazvali, a oni koji kupuju obveznice gledaju na vlastiti prihod i naravno koliko će oni profitirati na svemu tome i možda procjenjuju sada, možda će mi se za 3 godine isplatiti biti udjelničar u firmi, a možda i neće. U svakom slučaju ja sam osiguran s dvije strane, ili ću dobiti novac ili mogu konvertirati. Postoji jedan od planova za razvoj dalje firme i on je moguć tek krajem desetljeća, mogućnost ako dovoljno kvalitetnu firmu složimo, ako financijski rezultati budu dobri, da razmišljamo o IPO-u. I onda bi to bio nekakav izlaz, oni koji se, ako se odluče uzeti udjele, odnosno sav novac koji sad investiraju u obveznicu pretvoriti u udjele, to je ta konverzija koju im dajemo, onda bi mogli jednostavno taj dio riješiti eventualnim izlaskom na IPO. Da li ćemo razvijati po putu naći strateškog partnera koji će taj dio riješiti ili ćemo ići na IPO, sad je prerano odgovarati. Naše primarno smo skoncentrirani da radimo što je moguće bolje naš posao i da firmu razvijamo najkvalitetnije što možemo. Naravno, IPO je još na dugačkom štapu. Ono što je važno, koliki je do sad odziv građana bio za kupnju tih obveznica i da im kažemo do kada otprilike ta ponuda traje. Ponuda traje do 18. Eventualno može biti ostavljena i nešto duže, ali za sad je jako dobar odaziv. Što to znači? Mi imamo već iskazanog interesa skoro 2 milijuna eura, tako da smo već 2/3 riješili i više od 1,1 milijun je već uplata sjelo. Tako da, evo, ja sam ovim putem bi se zahvalio onima koji su nam ukazali povjerenje i idemo dalje. I jedva čekam da čim prije počnemo raditi, instalirati nove punjače. To je zapravo svrha svega ovoga. Ja nekako kad računam u glavi lijepo je i krasno iskazati interes za nešto, a nekako bi više računao na ove koji su zaista i uplatili novac. Dakle, otprilike možemo reći da ste na pola puta. Pa jesmo i ono što je jako interesantno, 99% onih koji su rekli su uplatili točno taj iznos. Evo, jedan čovjek je malo smanjio, ali opet jedan drugi je povećao. Dobro, a ko su tipični ulagači? Jesu li to ljudi koji su inače poduzetnici pa onda vide ovdje nekakvu priliku ili su to zaista građani koji, ovi vaši članovi, koji imaju vašu karticu, koji vjeruju u nekakvu... Nas prvo jako veseli da to ima ljudi koji nas prate od početka. Ljudi koji su bili u prvom seed roundu su kupovali, pa su onda kupovali po većoj valuaciji, sad opet kupuju direktno i obveznice. To nas jako veseli da nas ljudi prate i vjeruju u cijelu priču, a ima i ljudi koje ne poznamo, koji su se jednostavno vidjeli tu priliku, zgrabili, odlučili nas podržati. Pa jednostavno da, vjerojatno su prepoznali kamatu na tržištu. U svakom slučaju ovdje ste nam ispričali planove za sljedećih 10 godina, koliko vidim. Želim vam puno uspjeha u tom vašem radu. Nadamo se da ćete skupiti novac i pametno ga utrošiti, 3 milijuna eura. Za sada, gospodine Šatoviću, puno hvala na dolasku emisiju i ovom razgovoru. Hvala vama. Eto, jesu li oni neka čudna sekta ili poslovni model budućnosti? To procijenite sami. Čak i ako ne vjerujete u budućnost električnih vozila, procijenite koliko kamata od 8% godišnje zadovoljava vašu sklonost riziku i investicijske apetite. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i ostanite uz HTV.